The Bible text has been taken from the Taiwan New Testament. Property of the Bible Society in Taiwan, all right reserved. Matay Fuyin, rakwat vatekam asa. Uyama labatrana ngarangaran lujam, ini na punani Yes Kristua, si vuvung nani tawi, si tawiyam si vuvung nani apulahan. U anak nani apulahanam si Isa, u anak nani Isam si Yakobo, u anak nani Yakobuam si Yuda kanuk kakaktuna, u anak nani Yuda kani tamam si Feilisu akani Salah, u anak nani Feilisu hamsi Heselum, u anak nani Heselun ham si Yalang, u anak nani Yalan ham si Aminata, u anak nani Aminatam si Nasun, u anak nani Nasunam si Sarman, u anak nani Sarman na kani Laham si Boaz, u anak nani Boaz akani Lote ham si Obed, u anak nani Obedam si Yesi, u anak nani Yesiam si Tawi, u anak nani Tawi ham si Solomon, winanam minamabakus nani Udia, u anak nani Solomonam si Lopoan, u anak nani Lopoanam si Abia, u anak nani Abiam si Yasa, u anak nani Yasam si Yesafa, u anak nani Yesafam si Yelan, u anak nani Yelanam si Ojia, u anak nani Osiyam si Yitan, u anak nani Yitanam si Ahaz, u anak nani Ahaz ham si Sisija, u anak nani Sisijam si Manas, u anak nani Manasam si Amen, u anak nani Amenam si Yesiya. Nukarakap daso isedia tawa yang hidup papilunam mitawud si Yesiya. U anak nam si Yoyacin akanu kakaktuna. Yang ida sirado papilunam mitawud si Yakenia. U anak nam si Salati, u anak nani Salati am si Solopape, u anak nani Solopape am si Apio, u anak nani Apio am si Idiacing, u anak nani Idiacing am si Aso, u anak nani Aswam si Sato, u anak nani Satwam si Asin, u anak nani Asinam si Idio, u anak nani Idiom si Idiasa, u anak nani Idiasam si Matan, u anak nani Matanam si Yakobo, u anak nani Yakobuam si Yosefu, akangangan ni Maria, umingaray si Yeswam anak nani Maria, si Yeswam Misaya. Nukuvilanganam nuyapunji apulahana kangina ji tawiyam apat wikarwana nukatatapilandarana. Nuyapunji tawiya kangina do nirak pandaso isedia yang hidup papilunam akman sanga apat so ikarwa so katatapilan sira.
no bilangan no iyanda no isriya tao do papilo na kangina do cinatarak na no misayam akmansang ta apat sui karwawu katatapilanda. Kasasudan ni Yesus Kristo no katarak na. Si Maria inan na anitamtamkan ni Yosefam di paniro magpit do baidam katengan naranani Mariaw kapangalawat na so mutdo. Dukuyat na dya no serinan niya mataduto. Umangina siksika na tao kami ngaran so Yosefam tiyap yaw agapan na so vari na do ityata tao na. Amuriw naknakman na siya dununid na. So katunara na nga ulyan so tamtamuk da. Tajinakran kapirungarungay dadyan no tawak katengan. Naknakman na ukman sa nga variyam mangina patatinipan no tisi niya mataduto. Manirangam mo Yosefa si vuvung ni tawi. Jikan nyari. Tarapan mo si Maria katanud mo duvawi. Taun na lavatanam ya pudo seri na ni ya mataduto. Si Mariam mga anaso maaki. No si Malikayam ingaran mo dya si Yesu. Tayaw mapatas-taso umrarari niya taudo piraratananda. U arwa variyam to di mangununung do mina chiring no panuyunuywan na so chiring niya mataduto. Tao mina chiring nam amyan so di milimutang sunung da mabakasa mangalawat so maaki. U ngaran nam imanay di. U pipi pa ngayon nam machilubot jatin siya mataduto. Mayuki si Yosefam tunamangurayu minachiring na dyan no tinsinan niya mataduto mapasaki si Maria. Amno kadi napatarakan no kana-kana makakiyam di panimachitubong si Yosefo di Maria. Matarak na tao ukana kanam ngaranan na ni Yosefa si Yesu